Thutha wa gucera haria athondekagira itingi ici tauni-ini ya Narok, augite Kenya menda mititu iture ni matige kuirigana itingi cia miti na makiria kaunti-ini ya Narok kuria ni hindi andu maregwatira migunda yao kiumbe kuona mangithie na mbere gutema miti. Akenya ni mekwaga mbura na ng'aragu ni kugumira bururi uyu na kionekio na kia mutongoria wa bururi kugia na miti bilioni 15 gitingikinyanira. Tugiukana idea ya guthondekera jamii ya Wamasai ikingi cia concrete post na ni miyukitie na njira nene muno tondu riria turathondeka ikingi 200 thini wa muci wa Narok ni kurairigwo muno. Ungitema miti makiria ma 200 ni ratuma muno itura riri rikorwo rikiaga uthii wa na mbere tondu guku ni kurimagwo muno, ni gukuraga irio, ngano, bebe ni ikuraga thini wa itura riri. Ni oritie thirikari ithie na mbere kugitira mititu akiuga riria njui cia huite runyanjara-ini rwa Masai Mara ni andu kwananga mutitu wa Mau na nyamu iria irehagira bururi mbeca ciari ugwati-ini. Mawira gwa tourism tugikora rwe rwa Masai Mara ni rurahwa muno ni undu wa andu gutema miti oria makiria metikire ukaga kuiriga na ikingi cia concrete nigetha matige gutemanga miti na itura riri rigukorwo mbura ikiura uria yagirire ota matura mangi ma bururi wa Kenya. Ria andikite makiuria mbeu njithi matigacagure mawira na mahande miti kwa uingi nginya micii-ini yao. Uyu ni thiete bundithagia anake aria marekia thukuru na aria marenda guka wira-ini uyu ni ndimonagia na ngamabundithia ngatiga ndimamenya na ninyonete ingio ni mateithikite muno. Hii kazi imeokolea sana kwa upande wa miti. Mfano kama tunaosa post 1000 kama ni miti ingekuwa imeangusha mingi sana na itafanya mvua inapungua. Naomba sana vijana watuunge kwa hii kazi yetu, wasipakue kazi. Kazi ni kazi, tusingoje sana kazi ya kuajiriwa. Siku hizi kazi ya kuajiriwa imekuwa chache sana. Na kuwa thukuru-ini wa secondary wa St Anthony mwena wa Nairobi Ngari ni kuo James Turumi uria ni murugamiriri wa kiama kia arimu aria mathomithagia ciana iria irĩ na mawathe bururi-ini gia KUSNET aratongoririe uhandi wa miti ari njira imwe ya gukungwira maria maturigicĩirie muthenya wa ira. So tunahimiza wanafunzi, hii kazi tumefanya leo, muzidi kumwagilia maji na muweze kutunza hizi miti, na mtakapoelekea katika likizo ya Disemba muhakikishe hata pale nyumbani mnapanda miti na ikiwezekana ikuwe miti za matunda. Lakini bado tunauliza Wizara ya Agriculture na Environment, before hii siku ifike ya kupanda miti, siku ya mazingara, muweze kukuwa mumepeana seedlings across the country. Ripotera Inooro TV kuma kaunti ya Narok, ritwa riakwa no Wanyoike wa Mbugua.